shira abenitwe ku rugo mu Champagne Foundation ubabani bagaba pads o mashomero agari yo mugombora ya Nyabubare hamwe na Kakanju mu district ya Bushenyi agari mu Nkanga Primary School Sote Primary School hamwe na Kabare Primary School. Tuja hamwe go kureba abana b'iciti baruga mu mashomero aho kugenda mu kwezi. Tuja gaba pads ezo zo kozya kwenda ngo abana babishiki nabo kubaraza mu kwezi kitababere nshonga. Izi pads ni sikoziwa kurenga no mwaka kandi tayino kuzagura buriso. Shira abenitwe yagaruka yayegesa bishiki okubine kujwara ezo pads hamwe na no kuba kuzozya. Empare yawe no twate uti. Twazireba. Arushaka noha. Nana nase. So odihindura. Madam, the information is for the boys. Yes, because they have sisters, and I want them to help out their sisters. They have young sisters who will come and inquire from them. At least they need to have this knowledge. Yes. So, no, take a side edge, we have to take a house. At the end of the pesha, okomote. Then he ojwa. So take our salon korachi no kuragana. Twinamasiko Raphael uri mukuru w'ishomero rya Nyarutote Primary School yasime kitongoreki ahabo kwegesa abana babo okubakubasa kwesa pads ezi zikabasa kubahwera na no kubine kuzikozesa. Yasime kitongore cha Okwefaayo Foundation kandi kiza kibimbirwe onarebo kansara Anifa abo kutaya irishomero yiturya Nyarutote Primary School kandi ayimwashanga ndumu nka headmaster w'ishomero insima munonga okwegesa kumwayigisama okuba kitongore cy'kwayigisama abana begisa bacu ninyongera nsima obuhereza bwa pads zahereza bw'abana bito mu ishomero kandi cy'ukutekateka kucyaza kubayamba nangwa no kuyamba umuzire abana kumanya kuba kweyonja kurigera nka pads ku buryo murengo gumwe ugukurita ubuyunju umbana bitu bishomero. Helen Zimuhumuza uriyo muhezi wa mukuru w'ishomero Elia Kabare Primary yayuriko kushemererwa ahabwa kitongoreki okubaretera empare ebitabo hamwe na pads ahabwa abana babo babishiki ari kugira ngo ikintu kija kweraho ahamwana wo mwishiki. Twagiro kushemererwa kwanga izoberi ahabo kureba ngo abagenyi bakurga wa group ya Champagne kuija bakaturetera ubutabo aha hatera umusana za side edge bakaturetera ubutabo bakaturetera ebyabishiki ebibakwejunisa reusable pads kandi babegesa babashomesa bakora umurimo gw'amani abo kuba eginu problem mpango mbishiki ebibakugira buri kwezi kandi umurimo bakora no murimo murungi munonga. Komujeni Hanifa nawe already kansara ahagombora ya Nkanga ahamwe na Nyabubare yashoborera beje ba Nyarutote ahamwe na Nkanga ngu arwane mashija okureba ngo yarete kitongoreki okubasa kuyamba abana babishiki bakafuna pads ahamwe na nebindi. Lumanyamwe MC waje kugane kugeraki ne kurundarunda nanye nzirenta mundogu abana bo witu abana banje abana bamorana bashemeye kubura kwetebekanisa bakamamba shwara umuhanda bakamamba bashekera ishomero bagenzi babo bakagenda bagera mu ishomero ngo aba Paris oguyabashaba kureba ngo baziyonja kurungi obundi bizikaba kazi kozesa okumara obwire buringwa. Paris zibabanyereza muzikwateje mutaka abo barofa mubabanyonjo mwe muzoze ngo babacoborera nereza marobwire buri usanga muzire yakumaya kugura Paris zo Burundo mu myaka nk'ebiri. Abeji abo twagambaho nabo omashomeraga bayoreko kushemererwa ahabo kutunga pads ezi. Nisima onarebo Champagne okuturetere bintu ebi turagarike kuzo mu maduka kusise bintu byite kandi twarobwire buringwa twaheza kubikozesa nkita bici mubyoza nimbasima mwena abiza kutaya iro mugeri izoba byone bintu mwatuha mwebare kandi namukama yabisya nayebare. Amakuru agagasha kwa Olivia na Sasura omuri Bushenyi.